Good morning, Philippines. Good morning, Zamboanga. By the way, Estegales y Bagito. Today is May May 4. May 5. Sorry mga kabagits. Sorry kaya hindi ko tanto memorize. It's been bonito at el tiempo. El sol bien arde ngayon. So, como este tiempo going nyo para trabaho. Ayer kasi nung pwede mag-vlog kay sa este na din yung cellphone holder ya queda malo. So thank you din yung anak si Rainy. Shout out kay Rainy din yung anak ay pinaka cute na chubby girl din yung anak si Rainy. Personalmente hindi niyo Menos si Rafael Caracho and yung pinaka-bonita mujer si Mary Joy Saracho. Actualmente takikita going kita para na town. So aquí yung banda onde na karagasan. Si pasensya ustedes. Si no man ustedes gusta din yung video, puede ser man dislike o ya quieren ustedes, pues también man like. Depende con ustedes, si ustedes tambay sila. Si meron natin nito. Hello guys. Por eso si ustedes sale ustedes na casa, kung makita ubida kung Lord na si Lord parin ka natin pirin sa kita na kay manggay ka nato na kamino si Donde kita kung makita sa pirin ubida mga guys. Lagi tayo manalangin sa Diyos ng may kapal. Tayo ay guide sa atin kung saan tayo patutungo, para always tayo nasa mabuti. Wala tayo ibang tao na dinigipay kita otro gente na pwede kita habla, pwede kita kasi duele or pero sila na gusta. Por eso always kita keep safe kita always when kita driving. Matamin, pwede magkita kasi kore, pero matamin ka kasi parang wala nang bukas. Pwede lang ng kore, kasi sakto lang. Kaya naman tayo kung saan tayo patingin, darating din tayo. Kaya always keep safe. Kasi malisod siya, pwede kita pamilya, tapos pwede kita natin makasa, kapulde kita. Pero so, umangat kita sa pirmi ang vida, guys. Kaya libre sakay. Actualmente siguro 1 month siguro libre sakay na. Bueno lang kay mga pasahero, mga trabahante, mga biyahero, hindi sila tanto malisod na pasahe kasi libre sila sakay. Thank you na government. Sige pa, ako sa pensansina na pwede darin libre sakay. Ako lang siya na West Coast kasi actualmente na East Coast parang may paman siguro may daw alya free sakay, libre sakay kasi hindi nana di manikaan pero may pwede man experience sa kanya kapag alya libre sakay. Siguro parang excluido lang siguro sa mga pasahero, excluido lang mga service siguro kung mga Kelbas de Labuan o sino Ayala.
Kawawa naman si Uncle, early in the morning. Yakay di siya pestaw guys. Sobrang na Yakay di siya pestaw, sabi na party.